Marina beše rođena krajem 3. veka, beše jedina kći svojih neznabožačkih roditelja. Kada imaše 5 godina, majka joj umre, a pošto otac Edesije beše neznabožački žrec, zauzet da bi o njoj mogao sam brinuti, on je predade pod starateljstvo ženi koja tajno beše hrišćanka. Daleko od idola žreca Edesije i njegove bogohulne vere, ova plemenita žena vaspitavaše Marinu u hrišćanskoj veri i duhu. Kako je Marina odrastala, tako je napredovala u hrišćanskom učenju i vrlinama. Njena vera u živoga Boga beše toliko jaka, da ona dobrovoljno odabra težak put mučeništva. Jednog dana priznade ocu da želi da se pokrsti i da kao devstvenica postane nevesta Hristova. Otac to ne mogaše prihvatiti, omrznuje silno zbog vere njezine i odreče je se kao kćeri. U to vreme Olimvrije, novi carski namjesnik, beše došao u Pisidiju. Od samog njegovog dolaska otpoče ljuti progon hrišćana. Jednom videvši 15-godišnju Marinu u pratnji svoje pomajke, Olimvrije se toliko zanese njenom lepotom da pomisli da je uzme sebi za ženu. Kada je upita za ime, veru i otadžbinu, ona mu smerno odgovori: ime mi je Marina, rođena sam u Pisidiji i verujem u Gospoda Isusa Hrista. Ne gajite uzaludne nade, namjesniče, niti me plašite mukama, jer ja se muka ne bojim. Ništa me ne može odvojiti od Hrista. Ne bojim se nevolja, ni gladi, ni vatre, niti mača. Ne mislite da ćete me pridobiti pohvalama, niti zlatom ili kakvim drugim bogatstvom. Sve su to stvari kvarljive i prolazne, za mene bezvredne. Ovo Marinino odbijanje razljuti namjesnika, predade je dželatima svojim i oni unakaziše svu lepotu njezinu. Ali što su je dželati više mučili, to njena duša beše sve svetlija i lepša. Dželati je surovo bičevaše gvozdenim trozupcima, kidajući njeno prečisto devojačko telo sa koga otpadahu komadi mesa. I dok ona trpeše najveće muke, arhangel Mihajlo pojavi se pred njom i reče joj: velika je vera tvoja, Marina, tvoja duša će se udostojiti večne radosti u carstvu nebeskom. Onda namjesnik naredi da Marina bude bačena u duboku i mračnu tamnicu. Zli demon, gledajući da njegov sluga Olimvrije ne može da savlada Marinu, niti da je natera da padne ničice pred lažne bogove, posta očajan, pa htede da je i sam iskuša. Uzevši na sebe obličje crnog zmaja, on se javi Marini u tamnici kako bi je uplašio. No kako beše neustrašiva, Marina ga uhvati za rogove i čekićem koji nađe tukla ga je, ponizivši ga potpuno. Velika svetlost pojavi se sa nebesa i osvetli celu tamnicu. Sve Marinine rane nanovo behu isceljene i na njenom telu ne ostane jedan trag od mučenja. Zbog ovog događaja sveta Marina se često na ikonama predstavlja sa čekićem u ruci kako bije demona. Bezumni namjesnik odluči da je sledećeg dana muči u ognju i vodi, ali Marina sve muke pretrpe kao u tuđem telu. Živo telo joj ognjem sagorevahu, svezanih nogu i ruku u ključavu vodu baciše. Tada veliki zemljotres zatrese celu Pisidiju. Konopci kojima beše svezana popucaše i ona se 3 puta pogruzi u vodu u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Izađe živa i zdrava iz vode slaveći Gospoda. Tada se začu glas Gospodnji s neba i svi koji bejahu prisutni čuše: blagoslovena jesi, Marina, ti se krsti i posta dostojna da nosiš krunu nevinosti. Mnogi tada ostaviše svoju veru neznabožačku i postadoše hrišćani. Kada namjesnik to vide, naredi da svi do jednog budu posečeni. Tako i oni zadobiše neuvenjive vence mučeništva. Procenjuje se da ih je bilo na 1000. Videvši da ne može da pobedi Marinu, opaki namjesnik naredi da joj se odrubi glava i odsekoše joj glavu u doba cara Dioklecijana. Tako se sveta Marina ubroji u vojsku mučenika koji večno žive u carstvu nebeskom.